الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا قاليف غاري خنتورا خنان تيفي نور الهدى قبن داوچا جرتن hundi khaysanuu khambaariya kaabaa kibba khaysaa fala guutuu addunyaa irratti argamtan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh isiniin jenna kanatti aansuudhaan akkuma kanaan dura wajjiin barumsa keenya waa 99 abbaa manaa haadha manaa irraa fedhu ilaalaadhaa turre arraas itti fufa barumsa sanii kutaa shanaffaa qabannee dhiyaannee jirra yoo rabbiin keenya fedhe inshaa allahu ta'aalaa kutaa tana keeysattis qabxiilee hanga tokko kaafnee kan wajjiin laallu ta'a akkuma yaadattan kanaan dura kutaa takkaffaa irraa kaafnee hanga afuraffaatti waa 42 wajjiin laallee jirra yookaan waa 43 hangas laallee jirra hangas keeysatti barumsa guddaanii harkattan jee abdiin qaba arraas bakkuma itti dhaabne irraa kaafnee kan itti fufnu ta'a inshaallah gurra qalbii qaawunnu hordofaa isiniin jecha keeysumattuu dubartoonni keenya kan heerumtanii bultii ijaarrattanii jirtanii fi akkasuma dubartoonni keenya qarreeleen teenya shamarran keenya kan ganaa bultii ijaarrachuuf jirtanilleen boru isintu haadha warraa taha boru isintu haadha namaa haadha manaa taha barumsa kana ammaan hordoftanii akkaataa itti hoggaa heerumtan abbaa manaa wajjin jiraachuuf teeysan akkaataa itti abbaa mana keeysanii qabattanii jabeeffattanii itti hidhattan barumsa kanarraa ni barattan jee abdiin qaba namni waa siiriidhaanii wal hidhatu waa bakka falfalaatiif kana kanaanii miti siirii halaalii jira ta haraamsan dhiibnee abbaa mana keenyaatiif tollee tola isarra kajeeluu abbaa mana keenyaa qaceellee fi qaceelloo irra kajeeluudhaan manatti hidhachuu qabna waan juu barumsa kana keeysatti wal barsiisaa jirra inshaa allahu ta'aalaa ammaas nu faana bu'aa jechaa 44 irraa yoo laallu inshaallah allaa tu'zii zawjahaa abbaan manaa haadha manaa irraa tan akkaan jaalatu ta yeroo takkallee yaa'ii isatti hin goone ta azaa isa hin goone isa yaa'ii godhuun isa cinquun haa taatu oollabbaatee yaa'ii godhuun isa rakkisuun haa taatu haadha abbaa isaa yaa'ii godhuun isa cinquun haa taatu yeroo hedduu ilmaan sii wajjii wali buutee isa rabbashuun haa taatu karuma fedheenuu haa taatu isii cinqii isii isan keenye isa rabbashne ta akkasii fedha abbaan manaa haati manaa takka abbaa mana kiyya hana jaalatu yoo jette yaa'ii irraa dhaabuu qabdi isa yaa'ii godhuu dhiisuudha qabdi olla yaa'ii godhuu dhiisuu qabdi yeroo hundaa'u nama haala gaariidhaan kan namaa wajjii wal hin geenye tan namaa wajjii walitti hin lallabne ta abbaa mana isiitti ol deebitee hin lallabne nama nagee aan jiraatu ta namarran ijjenne ta namatti hin gufanne taate argamuudha qabdi yoo yeroo hunda abbaa mana isiitti lallabdee yaa'ii irra keeysu taate yeroo hunda abbaa mana isii waan inni hin qabne gaafachuun tan cinqitu yoo taate yeroo hunda itti lallabuun tan cinqitu yoo taate baatee ganda lallabuun ta cinqitu yoo taate waan hin jirre hundaaf iyyuun ta abbaa manaa salphiftu ta rakkiftu yoo taate jaalalti siidhaa qalbii isaa keeysaa bahaa deemti gaafa kana ta nagayaatiin barbaaddada jee kuta hoggaa inni kute amma saaretti iyyitee wanni dhufaan jirtu yoo jiraatte addaan bahuudha eega adda ba'an booda rakkoo san irraa hamtuutiif saaxilamuu isiitu sodaatama kanaaf dubartiin takka abbaa mana isii rakkisuun hin barbaachisu abbaa mana isii rakkisuun hin barbaachisu akkuma nabiin keenya jaan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راد دخلت الجنة dubartuma fedhe haa taatu ta'usoo abbaan mana isii raajaalatu fuula rabbii deemte guyyaa qiyaamaadha jannata seenti jandubo jannata seenti jannabiin keenya gaafa kaan hoggaa intaloo gorsan nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi abbaan mana keetii siif jannata ibidda keetilleedha yoo isaaf qajeelte ni milkooyta yoo isa jallatte ni hongoytaa janiin isaa qajeellaan jannata isa jallanaan ibidda seentaa janiin kanaaf abbaa manaatiif qajeeluun abbaa mana ifii azaa godhuu dhiisuun abbaa mana ifii rakkisuu dhiisuun waan jannata nama geessurraayi abbaa mana ifii mataa jabaachuun abbaa mana ifii itti godhanii rakkisuun abbaa mana ifii isaa fi nama lolchiisuun wanni kan akkanaa kun hundinuu waan ibidda nama geessurraayi ni jira dubartoota hedduu ka ollabbee yaa'ii godhuu jira dhiiran juu dubartiin juu xiqqan juu guddan juu nama hunda wajjii wal lola booda abbaan manaa kun yoo dirmachuufi baate ati dhiiraa miti ati maalii miti asitti ollaan kee hiriyaan tee sibiranna tumtee na arrabsitee osoo jirtu akkana akkas na godhan jettiin namni jaartiin ergite dukkanan sodaatu akkuma jaan isiin hangana jennaan amma kee haareetti ulee fudhatee mancaa fudhatee jea marxoollee hidhaan jabeeffattu osoo cica'uuti irraa buutee faa sakaaltee kufa asittuma madubo akkana dubartoota hedduu abbaa mana isaanii waan inni hin dandeenye yookaan waan humna isaatii olii irra kaa'uudhaan waan isaan danda'amne waan humna isaarra guddootti erguudhaan isumaa salphisanii booda rakkoo biraatiif saaxilaniitu heddummaatee argama kanaaf abbaa mana ifii azaa godhuu hoggaa yennu arrabsuu qofaa miti ifii mana keeysaa waan hin taane gaafachuuf yaa itti godhuu qofaa miti isaa fi namallee walitti diruu yaa'ii irra keeysee abbaa mana isii uwwisuu hin qabdu ifiifillee yaa itti gootee mataa isaa uwwisuu hin qabdu abbaan mana isii leecalloosiitii qusachuu qabdi sammuu isaa tana eeggachuu qabdi akkasumatti waa hundaanuu abbaa mana ifii
khara yaa'irraa khara nagayaatti rabshaarraa gara tolaatti akkanatti abbaa manaa fiitiif yaadanii wajjin jiraachuu barbaachisa. akka hadiisa keessan nabiin keenya nu himanitti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dubartiin takka hoggaa asii abbaa mana isii azaa keeyse hoggaa isiin asii arrabsitee haa itti gootu huuraleeyniin jannata keeysi jirtu ta isaaf qopheeffamte san isii tanaa baartii jenna. rabbi si haa sablisu si haa halaaku gurbaan kun si biraa deemee gara keenya dhufuuf inni nuu dhiyaatee jira maa nurraa rakkiftaa minuu dhiisika maa salphiftaa minuu dhiisika maa cinqaa oltaa mitii dhiisi waa xiqquma hafeef malee ni beeytaami adada guyyaan oolee buluun umriin isaa irrachaa deemti addunyaa duyda gara akhiraa fuulachi deemaa jira. kanaaf inni nu bira dhufuuf dhiyaatee jira si ta hiraartanaa wajjin adda beenu khayraar hin qabne bira dhufu jira maa hiraarsaa oltaa midhii si kaateeti achi asitti itti gallallabdi jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. kanaaf gurbaa kana khaychii namni hawwuufi jiru khaychiisan keenya gurbaan kun irraa rakkisanii dhiisettee achiis lallabaa jirtu ati asii kawaan si malee nama hin qabne miskiinticha kana haada funyaanii keeysee gaalee funyaanii keeysee dachiin qotta hin barbaachisu wanni kana abbaa mana keetii isaan godhin dhiirti tun miskiinaan yoo haati manaa hammaattuus toltuus yoo ta biraa arku baatee isaaf sanumaa gaariidhaan kullu hizbin bimaa ladeehim farihuun akkuma rabbiin juu namu waan isa bira jiruutu isa jaalachiisa. ammoo ati gaarii namaa laalteeti isa miskiina nagayaa kan dubban khagartee namarra ni jenne khabaala mukarraan buufne kana asii rabshaarra dhaabdee halkanii guyyaa hiraarsita inni immoo akkasan hin qabu ati toltuufis hammaattuufis gandi hundi kuma kiyya jiraaf ta'a malee gandi nagee jiraanaa yaa'ii jiratti hin beeku gammachuun isaa sumaa wajji jiraachuu yaa'ii sitti godhii ka feete sitti ta'i alaa kulli haal ammoo miskiina janii namarra deemuun hin barbaachisu qusachuu gaarii. tokkotu gaaf tokko haadha manaa wajjin jiraachuu ture haadha manaa tana bobeeysa guuraa fi mana isaatu irraa hara nyaata isaa godha huccuu irraa miica maal godha ni akka isaa jaartii gaarii qabu ni jiraafuun ta'u dachii tana gubbaa gaafa kaan hoggaa isiin duute narraa achiin fageessinaatii ulaatiyya dura naa awwaalaadhaa jee jaartii tiyya tana hedduu tolanatti oolte hedduu nama gaariidha hedduu nama dansaadha narraan fageessin asuma naa awwaalaa jee yeroo hungabba hunda akkaan qabriisii harkee yaa rabbi rahmata godhiif juu asuma naa awwaalaa jee awwaalaniif xiqqoo tuttureeggaa namni waan jiruun dhiisu ta biraa fuudhe hoggaa ta biraa fuudhuu tanni fuudhe tana bobeeysaan dhagaaf hoggaa jee qottoo fudhatee qaba hay akkamittiin ta'u kun amma hoggaa isiin waa daakuu daakkattee mooyyee tumattee maal gootee mooyyee naattuma jaa naa qooshaa bukeeysa jaa naa maal godha jaa osuma akkanaati hin ta'u tunis hin ta'u jetteetuma irraa fuuti hujii tiyya seen taattee amma walin laalee ta dura isa feechuu turteemi tonfiina san hunda irraa buufteemi sa'adoo ilmoon namaa numa jirti tana gayaati tana koottaa baasaa jeen gandaan qabriidha lafeesiitiin guba aboo maal taate ennaan na gabroonfachaadhaa turte na miite nama gaarii atteetummaan asin hun awwaalchifne ennaan duraan namni addunyaa kanuma jirtiin see namni isiirra gaarii ni jira yaanne adoonuu isiin nama hamaadhaa baasaa qabriidha lafeesiitiin gubaa hiijee jan akkasii namni kun hanga dandeemetti hanga toleefitti inni nuu gartee gaaruma bareedduudha taatuudha jeetuma si wajjin jiraachuu jira ati immoo itti roorrisuu hin qabdu gaafa ammoo itti roorrifteetiin jette yoo ati kuttu ta biraa tasirra gaarii gaafa harku sa'aduu azaaba keeysaan ture waan juututti dhageema akka dhiirtii akkas jettu nama godhuun hin barbaachisu akka eega qabrii seente si abaarambu if godhuun hin barbaachisu kanaaf namni hunduu addunyaa irraanii deemanii du'a hanga jiraatutti abbaa mana ifii rakkisuun abbaa mana ifii rabbashuun azaa kaayuu waan barbaachisu miti jechuudha. kana wanni oli dhaammannu abbaa mana keeysanii eeggadhaa if duraan cinqinaa qabeenya keeysan ta'uu hubadhaa badhaasa rabbiin isinii kanne ta'uu hubadhaa nama hedduutu ka abbaa manaa hin qabne jiraachuu jira nama hedduutu abbaa manaa dhabee akka keetitti nama wajjiin taphatu nama wajjiin buharu nama jireenya wajjiin oofatu dhabee kophaa taa'ee halkanii guyyaa booyaa rabbi kadhachaa jira ati immoo rabbiif waan goote qabdu isa kana harkachuudhaaf isaa waan rabbi godhan hin qaban jaarsa dhabuudhaaf akkana beeyteen himaa rabbiin sii kanne itti taphachuu hin qabdu akka biyyeen hubanbuun ijaan buune irraa eedee qananiiftee wajjiin jiraattee addunyaan isiinuu waa xiqqoo qananii xiqqoodha qananii xiqqoo tana keessa jiru wali busheessuun hin barbaachisu waltaa gammachuu wajjiin jiraadhaa isiniin jenna. kanaaf dhiirtii dubartii yaa'ii qabdu ta yaa'ii isa keeysu ta oowwa isa keeysu ta halkanii guyyaa oowwa gadhiiftu hin jaalattu waliin jennee jirraami yaa'ii irraa dhiisi akkasi jaalatoo barbaadu. 45 tarkaanfannaa يرغب الرجل في زوجته أن تلاعبه dhiirtii xabi'aa irraa ammaas dubartii yookaan haadha manaa ta isaanii wajjiin taphattu jaalatan waliif gallaame dhiirtii dubartii irraa ta isaan akkaan jaalatan dubartii akkaan isaanii wajjiin kofaltee taphattu jaalatanii hin siinjee hogguunda fuula guurtee abbaa mana keetii bira taa'uun hin barbaachisu abbaa mana keetii yoo niniin taphadha si wajjiin jee waan akkanaa irraa guddanne nuti ilmaan guddifachaa jirra taphachuu hin dhaqqabnu ijoollee wajjiin taphadhu nuti ijoolleedhaa miti guddifachaa ilmaanii gubbatti argamnaa hin jiinin abbaa mana keetiitiin ilmaan 10 illee deeysu 20 illee deeysu dulloomtullee abbaa mana keetii wajjiin taphadhu
maaliif jennaan hiriyaan isaa mana kana keessaa sii ijoolleen xixiqqoodha namni inni wajjiin taphatu namni inni wajjiin qoblu siichi kabiraan jiru yoo barbaaddee agartee fi tabiraa tanni wajjiin taphatu gootee fi jiraattee waan dhugaatti ammoo si malee waan hin qabneen nama wajjiin taphatus barbaadu waan ittiin dhiibneen dirqama wajjiin taphachuudha qabda abbaa mana keetii abbaan manaa haadha manaa ta wajjiin taphattu fedha nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi jaabir ibn abdallah obboleeyyan dubraatii fi dhiiraas jidduu nama hedduu guddisaa yataamaa haadha abbaan irra dhiisanii biraa deemantu hedduu jira ijoolleen isaanii nama ijoollee teenya tana na wajjiin baadhatuun ilaalladha jee intala isa dura heerumtee sayyibaadhaa takka fuudhuuf kee ergamaan rabbii salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yaa jaabiraw hallaa jaariyatan tulaa'ibuka wa tulaa'ibuhaa eega fuudhuun sirraa nafiniifuu maa intaluma dubraan fuudhin yaa jaabirii janiin tasii wajjiin taphattu ta'atillee wajjiin taphattu tasi kofalchiiftu ta'atilleen kofalchiiftu janiin amma hadiisa kanarraa maaltu nuu gala namni dirqama haadha manaatii fi abbaan manaa wajji taphachuu qaban ergamaan keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi aishaa wajji taphachuu keessa dabranii hanga fiigicha walii ba'an takka turan gaafa isiin hin gabbatin ergamaa rabbiitii wajjiin fiiganii ergamaa rabbii bira kuttee turte zabana boodaa nyaattee wayita isiin foon baaftee jettu fiigicha walii ba'anii ergamaan rabbii bira kutte tadhii yoo saniin sirraa kafaladhe gajaniin takkatti wajjiin taphatan haadha manaatii fi abbaan manaa wajjiin taphachuu maaltu haraameesse maaltu dhorge namaatu jira haadha mana isaa wajjiin haasa'uun haadha mana isaa wajjiin taphachuun wajjiin kofluun akka eebii kalaalu akkasumatti abbaa manaa wajjiin taphachuun wajjiin kofluu fi wajjiin nyaachuu wajjiin dhuguun karaa wajjiin deemuun akka eebii ilaaltuu jira hin barbaachisoonni kana abbaa mana keetii karaas wajjiin deemi mana keessattis wajjiin taa'e wajjiin mari'adhu wajjiin koflii wajjiin taphadhu wajjiin dhugii wajjiin nyaadhu gaafa akkana jiraattan jaalaltitee lakkaan onne isaa guutamaadhaa deemti yoo immoo abbaa mana keetii wajjiin hin nyaanne wajjiin hin dhuyne yoo wajjiin hin kofallee wajjiin hin taphanne yoo karaa isaa wajjiin hin deemne akka nama gaala yaasuutti isachi ooftee fi yoo kaas deemtu taate waggaa karaa wajjiin deemtan yookaa dura fagaattee na wajjiin hin deemin namni si wajjiin na harke na jajettee isa dura fageessitee yookaa dura fagaattee yookaa deemtu taate jaalala keessa fashalaa deemuu jirta maabbaan teessan baqaa deemuu jirti gaafa boodaa kasi biraa bahee warra wajjiin deemu harkaata akkasii barbaaddatu garta gaafa sas deebitee haaratti iyyitee booji duraan leenjiin qabne siisaa wajjiin adda baatee kabiraa bira dheeyituus teessanuma hin bultu ciisnuma baata akkana jiraachuun maa barbaachise gabroottan rabbi itti yaadame bakka tana itti yaada abbaa mana keeysanii wajjiin shaashaajaa wajjiin koflaa wajjiin taphadhaa ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam maaliif duran fuudhinta wajjiin taphatu tasi wajjiin taphattu akkana janiin jaabiriin riwaayaa biraatti tasi kofalchiiftu taatis kofalchiiftu wal gargarsanii haadha manaatii fi abbaan manaa wajjiin koflanii wajjiin taphachuun wajjiin nyaatanii wajjiin dhuguun waan nyaatan keessatti illee akkasitti wal harkaa fudhachaa wal harkaa fuudhaa akkana wajjiin jiraachuun jiruu namaatiif hedduu bareedduudha waan gaariidha guyyaa tokko namni tokko dawwalee abbaa manaatiin qaba abbaan mana kiyyaa kun yeroo takkallee yoonan itti dawwalees yoon bira dhaqee qaama wajjiiniin taphadha jee gargarsees ansirra guddaadha ijoollee barbaaddadhu tapharraa guddanneen anjaa akkamiin taa'ennan wallaahi dhuguma rabbiitti nama rifachiifti akkamiin ta'a ana ijoollee taphaan fedhaa isaa taphanatti hin dhiisu na wajjiin taphatu naan ayyamu akkamiin taattee gaafattee turte abbaan manaatis yoo haadha manaa wajjiin hin taphanne ta'e jaalala keessatti fashalee jira isiilleen akkasuma wajjiin koflaa wajjiin taphadhaa wajjiin nyaadhaa wajjiin dhugaa ergamaa rabbiitu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi haadha mana isaanii wajjiin taphata boqonnaa goonee hara isin fudhachiifnee walit deebina boqonnaa boodanurraan fagaatinaa isiniin jechaa wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh عليكم ورحمة الله وبركاته هردوتوتا في دعوتوتا خينيا ولد بنجر بقولنا بودا إن شاء الله تعالى تولي الله لوراف ديمنو قبتي أفرتمي في جافا قبتي أفرتمي جافا قبا خنركمو أن يغتسل معا إذا فرغ من الجماع أن يغتسل معا هذا مناتي في أبا منا أكم ربين قرآن خيسجو هن لباس لكم وأنتم لباس لهن haati mana keeysanii isiniif uffata isinilleen uffata siidhaati ija rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaamaa fi uffanni waliin arkin jechuun gaa waan hin taane beeka uffata qaama kana gubbaan dhufee dhooysa qaamni kun uffataan dhooyfama walirraa duroomuu hin dandeenye haadha manaatii fi abbaan manaa waliif uffataa fi qaamni waliif maali tokkuma jechuu kanaaf wanni isiniin jennu qabxii 46 gubbatti an yagtasila maan idaa faraqa min aljimaa an yagtasila maa haadha manaatii fi abbaan manaa wayita wal qunnamtii irraa raawwatan wajjiin qaama dhiqachuu waan gubbatti argamna abbaa manaatii fi haadha manaa wayita wal qunnamanii raawwatan booda qaama wajjiin dhiqachuu nabii keenya hadiisa Aishaan odeessitu keessatti salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ayyu Aishaan rabbi irraa jaalatu kanetti kuntu aghtasilu ana wa rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam min inaa'in waahidin ma'an takhtalifu fihi aydina
أنا في أرجما ربي وجين كامري كنا بشان ويلكا تكرر وجه مرنة وجين كامري كنا harki keenya yeroo garii anaa bishaan ammaarrachuudhaaf gad deemu isaan ammaarratanii ol deeman yeroo garii anaa waliin deemtu isaan gadiin deeman fudhachuuf naadii sifaa inni hanga wal harkaa gannannee nu takkatti bakka sanitti illee kana wajjiin taphachaa wajjiin qaama dhiqachaa turreetti Aishaan ati masiitu Aishaa irra qaanfata jechuudha ergamaa rabbii irra yeroo siitu irra waa qaanfata jechuudha ergamaa rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waa hunda nu caalaa qaanfatan ayyo Aishaan tan waa hunda nu caalaa qaanfatan wajjiin qaama dhiqachuu turan abbaan manaatii fi haati manaa waliif uffata waliif qaama tokko waan ta'aniif wajjiin qaama dhiqachaa turan irra hedduun nama keenya amma eeguma du'ee wal dhiquudhaa deemu booda qaama waliitu arga isiilleen guyyaa inni du'ee qaama isaa agartii akka carraa ta'e innilleen eega isiin duute booda qaama isiidha arga wal qaanfatan waan ta'eef takkaa qaamni isaanii ijaan takkaa isii agarteen beeytu ijji isii takkaa isaa agarteen beeytu ifaadhaamsii ulaa cufii khod ifii sireerra ol beegachiise ifaadhaamsi ulaa cufii khottuya maaliif ifaadhaamsuun barbaachise yeroo ulaallee yoo cufattan ifaadhaamsuun maaliif barbaachise haadha mana keetiiti moo garaas hin harkin siin jenna garaas harkaa jirti wanni ati haadha mana keetii irraa dheeysituu fi dhokattu maaltu jira atoo haadha maal dhokatta abbaa mana keetii irraa yoo qaama wajjin hin dhiqanne maal himtaa'u jaarsa kiyyattee yoo qaama isaan agarre jaarsi kiyya kun maal jettee maal irraa himtaa'u waan bultii namaa halkan tokko diigu keessaa wantoota akka dhukkuba juuzaam waan adda addaa kanaatu jira haadha mana keetii tana guyyuma ruuza seenturraa yoo qaama isiidhaan agarre fayyadama siidha akkamiin beekuu dandeessa yeroo kiyyatti ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waan akkana hadiisaan nu barsiisan namni tokko haati mana isaa yoo dhukkuba qomaaxaa janiin moojuuzaam kana dhukkuba bajjaa janiin kana yoo qaama irraa qabaatu taate filannaa lama qaba fedhu wajjiin jiraata yookaan ammoo ofirraa gallakkisuu dandeenya ati immoo qaama isii takkaatuun agarre isiin tun dhukkuba qabdi moo fayya qabdi qaamni isii miidhama qaba uumaan sii guutuudha irrinaa fi hanqina waan takka illee irraa beeytu hin jirtu isiilleen akkasuma waan isa irraa beeytu takka hin qabdu yoom wal harkuudhaaf teessan guyya duutan qofa wal harkuun maaliif barbaachise amma irra hedduun nama keenya jalqabuma gaafa walitti dhufurraa kaasee adeemsi isaanii guutumaa guututtuu dukkana keessatti adeemsi isaanii dukkana qaama yoo dhiqatan wajjin dhiqatan yoo agartee wal quunnamtiif deeman ifaa dhaamsanii waliin harkan akkanuma jiruun namaatuun guutuun jiraattee gaafuma du'ee addunyaa irraa awwaalamuudhaaf deemu way abbaa mana kiyyaa kana takkaan agarree osoon takkaa qaama isaan argin isaa qaama isaanii dhooyfata garaa if hin garsiisin naan jaan jee isiidhaa garaa if hin garsiis akkanuma osoo wal dhokataniiti umrii guutuu dukkanuma keessa wajjin jiraatan maal jechuudha kun akkuma nabiin keenya nu himan dabarsinee jirra kutaalee dabarte keessatti haadha manaa wajjin galuun suwaaba haati manaa abbaa manaa wajjin galuun yoo niyatan suwaaba akkanatti ilmaan diinii duniyaan isin caalu oomishaa jirtan ilmoo isin irra caaltu hawaasa kanaaf oomishaa jirtan namni waan khayrii gurguddoo kanaa tana dalagu jiru ilmoo boru isin irraa bakka buutee biyya tana hooggantee fuuldura ceesiftooru jirtan ilmoo diin kana dhaaltee dhaloota dhaalchiftooru jirtan namni waan khayrii kanaa dalaguudhaaf deemu haraam irraa wal qaqqabaa jirtan ija waliif tiisaa jirtan qaama saalaa waliif tiisaa jirtan khayrii dila takka taangana hanga siin jaamni waliin dalagaa jirtan sababa ati jiraachuutiin inni kun haraam irraa tiifame sababa isa qabaachuutiin ati haraam irraa tiifamte namni haraam irraa wal tiisee khayrii dila tana wajjin dalagu jiru wannummaan inni dheeffatu kana deemuuf maali bismillah jii halaal keetiif hagamsiifadhu naamusaan wajjin akka taatan taa qaama wajjin dhiqadha ergamaa rabbii irra isin waan qaanfattan Aishaa irra isin waan qaanfattan isaanii wajji qaama dhiqachaadhaa ture wannummaan isin walleessaniif maaltu jira akkanatti namni kun adada qaama walii harkuun adada walii dhiyaatuun jaalalti isaaniillee dabalamaa fi deemti yoo waliin agarre akkamii wal jaalattanii isin waluun agarre waluun beeytan waan takka namni waan beeku waan harkee akkaan jaalatu waan harkee akkaan itti hawwa waan harkee akkaan itti bolola ati takkaa isan garre inni takkaa isin garre akkuma rabbiitiin wajji jiraattanii bar wajaala baynakum mawaddata wa rahma rahmatuma rabbiitii fi mawaddaa rabbiin isin jidduu kaayatu wajji akka jiraattan isin godhe malee akka wal harkuu dhabuutiin jaalaltiin jirtu jechuu isin jidduu dantaaf walit dhufuun hin barbaachisu akka nama haraam dalagaa jiruutti kophaa deemuun hin barbaachisu duboo ijoolleellee dirqama mana biraaf irraa godhuufi qabda haa xiqqaatu haa guddatu amma baadiyyaan manni keenya qajaaramu mana guddaa ajaa'ibaati loonii 70-80 ijaarama deeraa takka qofa of keessaa qaba baadiyyaan looniin mana galan waan ta'eef deeraa loonii keessa gala ijoollee fi isaa walii gadhiifamanii mana kana keessa galan ijoolleen as jijjiifti isaan as jijjiisan dirqama ijoollee yoo irraa rafte malee walit dhufuun isaanii jiraattu ammas ijoollee tana qaanfachuudhaaf nu agarti janii ifa ofirraa dhaamsan malee ifa waa dalaguun hin dandeemu kanaaf dirqama ijoollee mana biraa ofirraa godhiifate yeroo kiyya deeruma san takkaa bakka lamatti addaan muri mulaa gama duubaatiin itti godhi ijoolleen ichi hagaltu loon asiin naqadhu yookaan ijoolleen asiin haaseentu ichiin loon ofirraa godhiifi akkanatti mana guddaa kana qisaastee dachii ofirra rakkiftee asumaa lubbuu bakkaan dhabdee ijoolleen raftee ijoolleen hin rafne hin dhuftu siinee maaltuma shakaa tan hundaan sigee
haati mana keetii firaasha keetii ati firaasha siiti isiin uffata keeti ati khasiiti wannummaan isiniif cinkitaniif ijoolleedhaan hin jirtu yeroo kiyya ijoollee bakka biraa godhaafi nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi isaanuu amma torba gizee gaan addaan baasaa jan nabiin sallallahu alayhi wasallam firaasha tokkorra kan bullee firaasha adda addaan godhaafi jan ijoollee teessan akkasumatti uffatallee adda addaan godhaafi bakka bakka haraftuu jan akkana walii galuu qabna akkana walii galtee bultiin islaamaa jabaattee jaalalaan kabajaan guutamtee jiraachuu qabdi 47 allaa tunfiqa min maalihi illaa bi'iذnihi haati manaa takka ta mana oltu yoo taate abbaan mana isii dalagee waan dalagu khatti galchu gaafate qabeenya isaa isa duubaa kannuu hin qabdu waliif gallaami ni jira amma qabeenya hoggaa yennu sadaqaatu jira ergisaatu jira liqiitu jira waan adda addaatu jira namni tokko dhufee waan kana akka inni gaafa siinjuu meeshaa abbaa mana keetii duubaa fuutee kannuun hin barbaachisu haati qaattu haa guddatu dirqama abbaa mana keetii gaafachuu qabda baadiyyaa yoo jiraatte teeba nukkanni siinjaa namni waan gartee diqeen gurratan gorboota nukkanni jaa maal nukkanni jaa waa hedduu jira ati fuuteetuma kadeemu hundaan hoodhaa yoo jechaanii oolte booda siifi abbaa mana keetii wal dhaba raaziyaan alaa manaa waraanaa jan namni alatti kana harka ballatu mana keessatti harka gallata namni alatti gartee bashaashaa haalatti gartee kasi waa hunda fash godhaa deemu mana keessatti harkisaa gabaabaadha akka san hin barbaachisu ati gaafa mana keessa jirtu namni tokko dhufee waa nukkannaajuu abbaa mana keetii duubaa fuutee waa kan nuun qabdu abbaa mana keetiitiin abaluutu waan akkanaan akkan naajaa ittiin kan nama akkamii gaafachuu qabdu yoo inni kan inni duraa meeshaa tiyya siin jedhee dhiiftaaf yoo inni kan siin jedhetti kan nite jechuun abbaa mana keetii duubaa maallaqa baaftee ligeessuu hin qabdu hayyama isaatiin malee meeshaa manaa isa duubaa kannuu hin qabdu hayyama isaatiin malee akkasumas waan kannaatii isaa taatu sadaqaa isaa taatu waa hundaahu abbaa mana keetii duubaa fuutee kannuun hin barbaachisu obboleetiiti naamusa kee eeggattee jaalaltii qalbii ta'e qalbii abbaa mana keetii keessaa jaalaltii ta'e kan baane keessa gaddoorkuudhaaf dirqama waan takka namni nukkanni jee gaafa si dhufu abbaa mana keetii dawwaltee yookaan ati dawwalaatteeni abbaan mana kiyyaan jiru yookaan atteeni ofirraa deebisuu danda'u qabda malee waan jaalala ta'isanii fi bultii ta'isanii diigurraahi if eeguu si barbaachisa jechuun if eeguu si barbaachisa hayyee 48ffaadha إذا كرهت خلقا في زوجها فعليها بالصبر فقد تجد فيه خلقا آخر أحسن وأجمل قد لا تجده عند غيره إذا طلقها ilmi namaa kanarraa waa hunda harkadheetiin jiraadha jechuu waa maluu miti namni kun gaarii hamaa gaarii fi hammeenya tolaa fi hammeenya waa hunda wal cinaa qaba yoo hammeenya asiin qabaate asiin gaarumina qaba yoo asiin gaarii ta'e asiin hamaadha yoo asiin jabaate asiin laafaadha namni rabbiin guutee uume hin jiru namni hundinuu irruudha garuu innummaan hamaan kun waan namni biraan qabne qaba rabbiin nama kana hunda gosa takka godhee hin uumne nama hunda akka akkatti uume waan hin qabu ta namni hin qabne jira waan ati qabdu ta namni hin qabne jira waan inni qabu ta namni hin qabne jira nama kana gaafuma rabbi kadhattuu yaa rabbi ilmoo akka abaluu naa kanne yaa rabbi waan akka abaluu san naa kanne jettee kadhachuun sirrii miti abaluu fi haati kadhachaa jirtu kana rabbiin abadan wal fakkeessee hin uumu gosa takka godhee hin uumu waan inni san hin qabne rabbiin isa kanaa kannaaf waan kan hin qabne sanii kanneefii jira nama kana hunda yoo laaltee waan wal dhabuun qaba abbaa fi ilmoon silaa wal fakkaatan kun obboleeyyan silaa wal fakkaatan kun waan wal dhabanii hin qaban kun kana qaba kun kana hin qabu kun kana qaba kun hin qabu akkana waan jirtuuf jecha abbaa mana keetii gaafa hammeenya tokko irraa gartu hammeenya saniif jettee isa darbitee isaa wajjin adda ba'uun filatin waan gaarii inni qabu jira ta namni biraan qabne ta yoo inni sii nama biraa deeyteen harkanneetu isaa kana bira jira kanaaf dirqamati oobsitee cinaacha laafaa fi jabaa isaa wal cinaa qabdee madaaltee laaltee laafina inni qabuun isa darbitee irraa addaan muramoo osoo hin taane jabeenya inni qabu si yaadachaadhaa oobsitee fi wajjin jiraachuu si barbaachisa yoo akkas hin taane bultiin namaa ni diigamti jaalalti teetilleen qalbii isaa keessaani baati wal diiguu fi walii kuutuu gad dhufa gaafas bultiin deeysan bultii diigamtuudha taati akkisan hin barbaachisu kanaaf dirqamaati abbaa mana keetii yoo haala tokko irraa jibbite haala tokko irraa jaalattuu jira yoo isa jibbite ijoollee ati jaalattu faa tarraa hortee jira yoo gartee warra isa jibbite warra isaanii akkaan si jaalatu faa jira yoo isa jibbite waan dila takka ta'e isarraa jaalattuutu jira kanaaf dirqama waan jibbitu qofa ija namaatti waan dhabanii fi waan jibban qofaa mul'ata tasilaa harkatan hedduu namatti mul'attu tasilaa namaa godhaniis hedduu namatti mul'attu waan nama godhaniitu nama mul'atu kadira men irraanfatu kadiran irraanfata kuma jaan waan sii godhe namarraa hedduu yaadanne tanni si godhe qofa hedduu yaadatta hedduu waan namni si godhe yaadatta waan sii godhe caalaa kanaaf hin barbaachisu kun abbaan mana keetii waa hedduu sii godhe sababa isaatiin cinaa imaanaa guuttatte sababa isaatiin ilma bareedaa kan harkatte sababa isaatiin haadha manaa haadha namaa taate sababa isaatiin waa hedduu takka jalaa baate tana hunda yaadatte laa ta'uun isaan addaan bee ijoollee kanaa too hin harkadha dhuguma rabbiin harkattu ijoollee akka isarraa deeyse
yoo samii baate nama irraa deeysuun qabdu ijoollee akka isa irraa deeyse ta gosa biraa deeysa malee ta gosa isaa san hin deeysu kanaaf nama kana obsitee uma kana laaltee jala taa'uu qabda jarjartee na hiikii fi bultiin teenya hadii gamtu ansirraa takkaa balloon agarree rakkoo dadhabee waan akkanaa yoo haasoyte rakkisaadha kanaaf obsitee hojii jiraachuu si barbaachisaan siin jaa inshaallah gaa dhiirtinis kajaalattu dubartii cinaacha laafaa isaa yeroo hunda laaltee isa diddiraa oltu osoo hin taane tani cinaacha jabaa waa xiqqoo inni qabu san laaltee ati bar nama akkanaati nama gaariidha nama jabaadha nama akkana isiin jiru jaalatti dhiirtini abbaa mana akkatti hidhattu sii beekan sii hime ammallee gaatti fufu barumsi keenya inshaallah waa 80 fi waa 48 wajjin laallee jirra 49ffaa kutaatti aantu irra deebinee wajjin kallaallu ta'a kutaa 4ffaa asiin xumurra inshaallah hanga kutaa 5ffaadhaan walitti deebinutti وبالله التوفيق خطا جافا نقول الدبنوتي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته